салом бинандагони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои таҳлилии телевизиони варзиш, барномаи навбатии шаҳри футзалро аз студияи марказии телевизиони варзиш манзури шумо мегардонем ва дар ин барнома доир ба бозиҳои даври чоруми Суперлига суҳбат хоҳем кард. Дар ин барнома моро ҳамкорамон Имонбек Шодибекзод ҳамроҳӣ мекунад ва сараввал шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ва мегуфтед ки бозиҳои даври чоруми Суперлига тамошо кардед ва то куҷо ба шумо писанд омад? Интригаи асосии ин бозии ин давр албатта он буд ки Истиқлол дар замини хеш шикаст хӯрд аз Сипар ва Сипар пешсафии хешро дар ҷадвали Суперлига идома дода метавонад ва як бозии дигар бо иштироки дастаи топи ин чемпионат ин як бисёрам натиҷаи ғайриинтизор аз ҷониби Соро компания аст. Ҳарчанд ки Соро фаворит буд ва мо одат кардаем ки Соро бояд бо ҳисоби бизург пирӯз мешуд, валекин ҳисоби минималӣ ва як бозрақобати мушкил барои Соро ҳам то ҷои ҳайратангез буд. бале, бозиҳои даври чоруми Суперлига бо чунин натиҷа ба анҷом расиданд. Амонатбонк бо ҳисоби 12-2 Равшани шаҳри Кӯлобро мағлуб кард. Клуби марказии варзиш Артиш 10 голи беҷавоб ба дарвозаи Регар зад. Истиқлол дар майдони хеш бо ҳисоби 2-1 аз Сипари шаҳри Хуҷанд шикаст хӯрд ва дар дерби душанбе сомони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо Сорокомпания рақобат намуд ки Сорокомпания қаҳрамони феълии кишвар бо ҳисоби 2-3 пирӯз шуд. خب شروع میکنیم از بازی امانتبانک و روشند. امسال دسته امانتبانک با آنه که بازیگران نو به هیئت دعوت کرد، سرمربی را عوض کرد، اما نمیتواند نتیجه های بهتر نشان دهد. 2 پیروزی و در برابر حریفان ضعیف. خب در مجموع شما بازی امانتبانک را چگونه با دید؟ امانتبانک البته که بعد از دستای استقلال و سارا از زمره دستایی است که عضوی سگانه بزرگ همین فوتبال حساب می‌یابد و ببینید که دسته امانتبانک هرچند که قوی هم شده باشد ولی نظر به این دو دسته توپ آن البته برابری کردن نمیتواند، ولی ببینید که چگونه دستای دیگر را با آسانی شکست میدهد. 12-2 البته یک حسابی بسیار بزرگ است، حسابی است که عموما نتیجه عموما رفتی رقابت پذیر را در چمپیونات از بین میبرد. وقتی که دسته ها با چنین حسابی بزرگ پیروز میشن نسبت رقیب، این البته از آن میگوید که سطح رقابت پذیری در خود سوپرلیگ مملکت آنقدر جالب نیست. ببینید وقتی که در دو بازی در بالا گفته شده ما در مورد برابری و یک رقابتی مشکل حرف زدیم، اینجا 12-2 10-0 وقتی که این حساب رو میبینی البته یک خنده‌آورم به نظر میرسد، زیرا ببینید دستای روشن هرچند که یک زمان فدراسیون فوتبال آسیا موظف ساخته بود آن دستای کلان فوتبالی را که باید آنها دستای فوتزال هم داشته باشند، ولیکن ببینید اینها یک زمان دستای فوتزال را تأسیس دادن، آن کجای از بین رفت و بعداً باز یک دسته برگشت، ولیکن ببینیم که ساز با قول برنگشته است و امانتبانک که ببینید علاقه به تأسیسیابی آن 2 سال بیشتر است. ببینید چگونه بازی میکند و این دسته رو چگونه با حساب بزرگ و با آسانی شکست میداد. برای امانتبانک البته مشکل است رقابت کردن با سورکمپانی، با استقلال، ولیکن با این دیگرها به قول مردم این اصلا بازی میکنند، اینها رو به نظر نمیگیرد. از این دور بعد آنها باز با دسته سپار، با دسته استقلال، با دسته سورکمپانی بازی میکنند. به نظر شما بازی‌ها چگونه صورت میگیرند در حالی که نکروز علی محمدов نمیتواند این تیم رو با سبب جراحت کمک نماید و در این رقابت نیز او اشتراک نداشت؟ من فکر میکنم هر قدری که دستا قوی تر شوند و اینتریگا خوبتر می شود. ببینید وقتی که سورکمپانی قوی می شود، این برای نفوذ چمپیونات، برای جالبیت چمپیونات یک علامت بسیار مثبت است. ببینید وقتی که سومون چنین بازی رو بر ضد سورکمپانی نشان میدهد، در دور بعدی بعد مخلصان بیشتر می‌آیند که ببینیم که این نوبت سورا چگونه بازی میکند یا این نوبت در بازی سومون نفران بیشتر میرند که تو این نوبت سومون چطور با دسته توپی دیگر چگونه رقابت نشان میدهد. از این رو من فکر میکنم که وقتی که در دسته امانتبانک وقتی که پیشرو به نظر میرسد، تغییرات‌های کادری هستند و نرسیدن بازیگران اساسی در وقت ضروری تا جای عامل منفی است، ولی از جانب دیگر از همین اصلاحات کمک میکنند برای دسته، زیرا اینها حلقه تجربه دارند، اینها تجربه اشتراک در فینال جام تاجیکستان دارند، اینها تجربه برآمد خوب در فینال چهارگانه ها دارند، هرچند که با اون دسته در بالا گفته شده رقابت کرده تا حال خوب برابر رقابت کردن نمیتونن، ولیکن یک علامت روشنی
илова шудани интрига барои чемпионат аст. дар ҳоле бубинед ки вақте ки 10-12 голи беҷавобу 15 голи беҷавоб дастаҳо сар медиҳанд, ин чемпионатро зеб намедиҳад. Чемпионатро дар ҳоле зеб медиҳад ки Сомон бо дастаи қаҳрамони феъли хуб рақобат мекунад, як рақобати арзанда нишон медиҳад. вақте ки дастаи Амонатбонк ба майдон мебарояд ва метавонад бо Истиқлол то ҷое баробарӣ кунад, ин чиз ҳам аудиторияро ба қавли ҷалб мекунад, ҳам мухлисонро меоранд ба футзал ва мо дигар он толорҳои холиро нахоҳем дид. бале, бозии дуюме ки дар ин давр баргузор гардид, ин рақобати дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Регар буд. Ин рақобат низ бо ҳисоби бузург ба анҷом расид, бо ҳисоби 10-0 ба суди Регар хотима ёфт ва дастаи Регар гӯем аллакай нишон дод ки дастаи заифтарини лига маҳз дастаи Регар аст, зеро дар 4 давр дилхо даста ба дарвозаи ин тим беш аз 5-6 гол мезанад. ба назари шумо Регар ки аз соли 2015 қаблан бо Самандари шаҳри Турсунзода фаъолият дошт ва пас дар соли гузашта номашро тағйир дод ва ба номи Регар ба вориди рақобатҳо шуд, аммо ном тағйир ёфт, ягон чизи дигар дар даста тағйир наёфт. даста сармураббӣ надорад, бозингарони эҳтиётӣ қариб ки надорад. дарвозабон дар рақобати гузашта дарвозабон дар нимаи аввал ҷароҳат бардошт ва пурра дар майдон бозингар ба ҷои дарвозабон ҳунарнамоӣ кард. ба назари шумо будани дастаи Регар дар клуби дар чемпионат ягон фоида дорад? ин танҳо бар зарари кор аст. вақте ки мо дар бисёр мавридҳо дар худи ҳамин варзиш, дар чанд намудҳои варзиш мо такя ба сифат не такя ба шумора мекунем, гӯш мекунем ки вонамуд кунем ки шумораи бештари дастаҳо дар Суперлига дар чемпионатҳои олӣ иштирок доранд, вале вақте ки ба сифати даста баромади онҳо як назар кунӣ, умуман бо чунин ҳисоб шикаст хӯрдану бо чунин таб ба роҳи худи бозигарон аз ҷиҳати психологӣ, албатта баъд аз чунин шумораи зиёди гол хӯрдан аз майдон берун шудан, албатта табро ҳам хира мекунад, ҳам ба чемпионат як нуфузи чемпионатро пас чемпионатро поён мекунад, зеб намедиҳад чемпионатро. аслан умуман бубинед вақте ки он мушкилоте ки шумо дар даста номбар кардед, бо вуҷуди чунин мушкилот даста бояд худаш набошад ва аз ҷониби дигар бубинед кӯшиш кардан дар кор аст ки на такя ба шумора, такя ба сифат кардан дар кор аст. аз ин беҳтараш 8 даста бошанд, 4 дастаи заиф ҳама онҳоро поймол мегиранд, ҳама онҳоро дар 20 голи замин, ин он қадар хуб нест. барои ҳамин 8 даста айни ҳол аст. бубинед ду дастае ки мо дидем бо чӣ гуна ҳисоб шикаст мехӯранд. ин албатта аз он мегӯяд ки бояд ки як рақобати сифатнок бошад, як рақобати баробар ва Регар албатта ки мушкил бисёр дорад, дастаҳои бузург онро шикаст додан мегирад ва ин на ба фоидаи чемпионат аст ва на ба фоидаи худ Регар. дар ҳоли дигар вақте ки бубинед мо дар мавриди клуби марказии варзиши Артиш мегӯем, инҳо баъзаи хосаи тартиб додан дастаро доранд. вақте ки бубинед инҳо дар синни соли гуногун бозигар тарбия мекунанд, наврасон, ҷавонон доранд. дар ҳолати дуруст нагирифтани бозигар, мисол дар дастаи калони футбол ё дар дастаи метавонад ба футзал рӯорад ва онҳо нафарони касбӣ ҳам ҳастанд. онҳо дар дил холат метавонанд иваз кунанд, на албатта дар соли аввал, зеро ки ин ду дастаҳои пешқадам инҳо легионер ҷалб мекунанд, инҳо аллакай таҷрибаи ғанӣ доранд, инҳо метавонанд ҳадафҳои бузург доранд, вале ки инҳо ҳам вақте ки ин дастаҳои касбии футболии калона вақте ки дастаи футзал созмон доранд, қадам ба қадам метавонанд натиҷаҳои худро беҳтар кунанд. ва барои КМВА, барои ҳамин клуби марказии варзиши Артиш ман фикр мекунам ки дар оянда метавонад хуб шавад, зеро онҳо дар мактабҳои футболии худ дар синни соли гуногун барои футзал ҳам нафарони хоҳишманд, нафарони даркориро омода кунанд. валекин барои Регар чӣ оянда, мисол аз куҷо бозигар мебиёрад вақте ки чунин мушкилотҳоро дорад, вақте ки дарвозабони эҳтиётӣ мисол надорад ва вақте ки бо чунин ҳисобҳои бузург шикаст мехӯрад. гап сари оянда меравад, гап сари беҳбуд бахшидани сатҳи сифати баргузории чемпионат ва рақобатпазирӣ дар ҳон меравад. бале дар 5 соли охир то ҷое ёд дорем, ягон бозингар аз дастаи Регар ба тими мунтахаб даъват нашудааст. вақте ки бо чунин ҳисобҳо шикаст мехӯриву аслан рамзӣ дар чемпионат ҳасти, албатта ба тими мунтахаб даъват кардани ҳам нест ягон мураббӣ. бале дар суҳбатҳо сармураббӣ ва бозингари ин даста Фирдавс Тусматов қайд мекунанд ки ҳукумати шаҳри Турсунзода ба онҳо кӯмак карда истоданд, аммо он кӯмакҳо куҷо меравад номаълум аст. бозингароне ки
мехоҳам беҳтарин нишонзан шаванд, боз хубтар аст. Зеро бозингари дастаи Истаравшан соли гузашта дар рақобат бо дастаи Хуҷанд, ки имсол дар Суперлига нест, 19 гол зад ва маҳз ҳамин боис шуд, ки ӯ беҳтарин нишонзани мавсим шавад. یعنی پر کردن آمار از یک جهت برای باز هم همون شماره گل ها خود یک جزء ترکیبی آمار است، کمک میکنند وقتی که به دسته ضعیف شماره گل های بجا بسیارتر شدن میگیرد. البته در اخیر موسم بعدن وقتی معاین کردن بهترین نشانزن، بهترین حمله‌ور، این چیز البته کمک میکند. ولیکن وقتی حساب و کتابی معاین کردن بهترین ها در مراسم جایزه سپاری، اون گروه کارشناسان، نفرانی که واقعا هم در این کار بند هستند، این کار کسب آنهاست، باید که یک کریتریای معین خاص را جلو کنند. مخصوصا در فوتزال وقتی که این قدر شماره گل ها به یک دروازه دسته ضعیف میزنی و اون دسته بعدن بر هم میخورد، چون از روی این شماره گل ها نباید بهترین معین شود. بهترین باید از روی اون کریتریای معین شود که به دستای توپ گل بیشتر میزند. در بازی مهم و بزرگ، مثلا در فینال 4 گانه، در فینال 2 گانه فعالیت خاصه خود را نشان داده باشد، از جهت آماری گل پاس گل بخش و بعدن معین شود. اگر که خیلی حساب کتاب کنیم و دروازه دیگر عین حال اون برزیلیای سورو مثال میتواند 40 گل هم زند. بله، بسیار درست خواهید کردید و امید میبندیم که دسته رگار در مرحله دومی چمپیونات حیات خود رو پرقوت میکند، حداقل سرمربی میگیرد تا اینکه بازی رو با یک نظم و نظام درست دارد. و بازی سومی که در این دور برگزار شد، یکی از بازی‌های مرکزی این دور، دیدار دسته‌های سامانی دانشگاه ملی تاجیکستان و قهرمان فعلی مملکت سوروکامپانیا بود. سوروکامپانیا گویم در قسم اول خوب بازی کرد، اما در قسم دوم دسته سامان میتوانست از قهرمان فعلی کشور امتیاز ستاند. به نظر شما پس از آن بازی که بر ضد استقلال نشان داد، چگونه میتوان چنین امکانیت را از دست داد و با حساب مینیمالی پیروز شد؟ من فکر میکنم تا جای بعد از یک بازی مشکل برای دل خود دسته قوی، عنصرباری جسمانی میتواند تا جای امید باشد برای چنین نتیجه. ببینید پیروزی به دست آورده شد، 3 خال به خزینه در آمد، ولیکن آن چگونه پیروزی بود؟ یک پیروزی مشکل بود. آنها می توانستند خال از دست دهند. بله. این هم بعد از آن بود که آنها یک دور مشکل پیش از این داشتند. ببینید با استقلال در چه حالتی که استقلال نباشد، اینها دو دسته به هم دیگر پرینسیپیالی هستند. اینها بین اینها رقابت دای مشکل میشد، رقابت شدید میشد و ماز در همین رقابت ها واقعا هم سرباری جسمانی طلب میکند، انرژی بسیار مصرف میشد و البته که هرچند که ضعیف هم باشد دسته برای بازیگرانی دسته سوروکامپانیا، من فکر میکنم یکی از عامل‌های اساسی بیشتر نزدن گل ها و قریب که به مساوی نزدیک شدن رقابت از این عامل بود. ولی عامل دیگر من فکر میکنم که آنها اندک نادیده هم گرفتن حریف را. ببینید وقتی که آنها حساب 3-1 بود در نیمه اول، کمتر نادیده گرفتن حریف هم تا جای سبب شد که آنها گل سر دادن و بعدا اگر سیوهای دروازه‌بانش نمیشد، بعدا آنها حتی میتونستند اون پیروزی خود را از دست دهند، البته خالها قسمت شوند. این را فکر میکنم یک چیزی معمولی است در فوتزال هم، در فوتبال هم، در دیگر ساحه ورزش. سوروکامپانیا برای دفاع قهرمانی خویش از این چیز تجربه میگیرد. سوروکامپانیا را ضرور است که نه فقط در بازی مقابل استقلال، بلکه در بازی مقابل آن دستهایی که میتوانند مشکل ایجاد کنند، باید خالای 100% ضروری خود را به دست بیارد. و این حال چگونه که میبینیم، ببینید سپر در صدر جدول است. سوروکامپانیا ضرور است که برای دفاع قهرمانی باید که موقع خویش را بگیرد و در بازی دیگر هم کوشش کند که نتیجه 100% به دست آورد. بله، یک چیز دیگر رو میخوام قید نمایم که پس از بازی‌های دور ششم، علاقه تیم ملی فوتزال تاجیکستان مرحله آخری آمادگی رو با بازی‌های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 آغاز میکند و دسته‌هایی که با مانند سامان، امانت بانک بازیگران خود را دوچند نشان میدهند که در حالی که در برابر سوروکامپانیا زیرو سرمربی سوروکامپانیا پیرو بویدوف، اینچنین سرمربی تیم ملی فوتزال هست و محض در همین بازی ها آنها بسیار خوب نشان میدهند تا اینکه توانند در تیم ملی نیز موقع خود را پیدا کنند. این هم عامل شده میتواند، زیرا در بازی مقابل دسته قهرمانی فعلی که سرمربیشون میتواند بازیگران علاهیده یک درخشش خاص نشان دهد برای سنجش و
از نظر گذاری به دسته منتخبات تمرین ها دعوت کند. این چیز هم امید شده میتواند، ولی در همین بازی هم ببینید وقتی که 2 گل سامان به هدف رسانید، آنها از نگاه اشتباه انفرادی هم به ثمر رسانیده شدند و توجیه اشتباه انفرادی هم سبب شد برای آنکه محض همون پیروزی مینیمالی شد و 1 گل باقی ماند تا مساوی. این هم میتواند امید باشد. و از جانب دیگر ببینید وقتی که بیشتری بازیگران سارو کمپانیا عضو تیم منتخب فوتبال تاجیکستان هستند و تا جای در 2 فرانت مبارزه بردن هم میتواند در آینده یک تاثیر خود را رساند. در این دور رقابت مرکزی دور میان دستای استقلال و سپار محض با این دیدار رقابت‌های دوره چهارم سوپرلیگ مملکت به انجام رسیدند. شما بازی رو از نزدیک دیدید، تماشا کردید و در مجموع بازی سپار رو چگونه واگذاری میکنید؟ به نظر من الکی سپار نشان داد که او از دیگر دسته‌های سوپرلیگ یک سر و گردن بالا است. اگرچه تا حال با دسته سورو کمپانیا رقابت نکرده است، اما تا این مدت او از دیگر حریفان یک سر و گردن بالا است، زیرا سورو در برابر استقلال امتیاز از دست داد و سپار توانست 3 خال را در سفر به دست آورد. پیروزی سفری برای این دسته شهر خوجند بسیار مهم بود، بسیار عالی، نتیجه بینهایت عالی برای دسته سپار. ببینید این سپار است که چند وقت نبود در فضای فوتبال تاجیکستان و برگشت و بسیار عالی برگشت. ببینید وقتی که گپ در مورد کامیابی خود سپار می رود، اینجا بیشتر از کار مربی باید توصیف کرد. مربی نوی این دسته، مربی خارجی. ببینید با نظام بودن این دسته یک کلکتیوی بسیار بازی با نظام براه میماند. اگر ما در مورد سورو حرف زنیم، آنجا بیشتر مهارت انفرادی بازیگر به چشم میرسد. در مورد استقلال اگر حرف زنیم، آنجا اصلا تکیه به بعضی ستاره ها میشود، تکیه به نام و نشان این دسته میشود. ولیکن در سپر یک نظامی برابری، یک بازی خوب هماهنگ سازی بازیگران به چشم میرسد. ببینید چه در رقابت‌های بیرون از میدانی که بعداً بسیار در ورزش ما میشد و چه در رقابت‌های داخل میدانی، یک بازی با نظام. آنها از اول، از نیمه اول سپر در بازی مقابل استقلال پیشرفت بود. آنها در هجوم بودند و آنها به قول نفس کشی نماندند. میزبانان را و آنها تا آخر کار خود را کردند. استقلال در این رقابت در حال یک گل زد که با حساب 2-0 مغلوب میشد و محض در همین حالت چخیل کارگردان منظور ما و شما کرده است و دست تو به دست بازیگر سپر برمیخورد و پنالتی تعیین میشود. در این حالت یک بار منیجری دسته سپر ولیجان ولیف که سالهای گذشته هم چون مربی فعالیت داشت، در حال به داور حمله میکند و گویم کارهایی که لازم نبود، در حالی که دسته تو با حساب 2-0 پیشرفت است و تا آخر رقابت 6 دقیقه دیگر مانده است و تو برتری داری. اما به نظر شما همین کارها جایز است؟ از منیجر دسته با رفتارهای غیر ورزشی با کارت سرخ جزا داده می شود. اصلا وقتی که در چنین بازی بسیار مرکزی، بازی مهم، باید که احساسات ها هم به قول کنترل کرده شوند. در چنین حالت ببینید پیشرفتی در بازی سفری مقابل یک دسته بسیار قوی مملکت و در حالی که ضربه پنالتی تعیین کرده می شود، البته از جانب دیگر آن نماینده دسته سپر فهمیدن ممکن است، ولی نادرستی کار در آن است که او باید در دل حالت خود را اداره کرده تواند و احساسات را اداره کردن در کار است. چون این هجوم کنی ها و داورانی که آنها هم نه در حالت خوب قرار دارند در همه بازی ها، بعدن محض با همین نافهمی ها با همین جنگ و جدال ها رسانیده می تواند و این البته با کارت سرخ مجازات کردن چنین نفرانی که رفتار غیر ورزشی انجام میدن درست است از جانب مسئولان بازی، از جانب داوران. ولی داور اصلا طبق قاعده فعالیت میکند وقتی که تو در حالی که تو به دست بازیگر میرسد. در این حالت البته رفتار غیر ورزشی نابازی است، یعنی که بیرون از قاعده عمل کرد. اینجا باید که جزا تعیین کرده شود و اینجا باید احساسات نشان دادن، ورزشیات نشان دادن ممکن است. اما این آخری کار نبود. زمانی که ثانیه بازی به آخر رسید، در حال جنگ و خرخشه دوباره به میان آمد. مثلا از همین حالت سر در چند دقیقه دیگر داوران، مسئولین فدراسیای فوتبال، نمایندگان لیگ فوتبال
бо мушкилӣ ҳам буд ин ҳолатро бартараф кардан. пазируфтани бохт ҳам Бале. як ҷузи мардонагист бале мегӯянд. як ҷузи мардонагист. вале ки дар варзиши мо мутаассифона чанд вақт шудааст ки чанд сол боз инро қабул надорад. Дар футболи калон ҳамчунин аст. вақте ки мисол истиқлол хол аз даст метиҳад ё ки шикаст мехӯрад, ин аломатҳоро мо шоҳид шуда метавонем. вале ки агар дар футболи калон умуман истиқлол шикаст намехӯрад ва қаҳрамонӣ аз даст намедиҳад, дар футзал истиқлол ҳоле ба чунин рафторҳо арзанда нест ки нав ба қавли даста таъсис ҳам дода шудааст ва чӣ унвони бузурге ҳам надорад ғайр аз ҳамон чемпиони як бор, ёки ба чунин корҳо яъне ки даст диҳанд. умуман ба фикрам легионери бразилӣ дар ҳайрат ҳам монд ки чаро чунин мешавад ки вақте ки ин дастаро мақсад ин дастаро шикаст медиҳад, инҳо дарав ба ҷангу ҷанҷол ба харқаша медароянд. аслан бисёрҳо мегӯянд ки аз инҷо сухан рондан осон аст, ҳар гап гуфтан мумкин аст, валекин ҷанг дар ҳамаи футболҳо мешавад, валекин ҷанг дар футболи Бразилия мешавад дар дохили футбол, не баъд аз оне ки даста мағлуб мешавад баъдан қасди мағлубиятро тариқи муҳорибаи омехта гирифтан мегирад. ин умуман дуруст нест, махсусан барои дастае ки бренди истиқлол дорад, барои дастае ки дастаи бузург аст, барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад ва масъулони дастаро барои ин ки бояд ин бозигарон кам-кам яъне ки тарбия ҳам кунанд ки шикаст хӯрдед дар зидди Сипар, шумо метавонед интиқомстонӣ кунед дар бозии ҷавобӣ метавонед онҳоро шикаст диҳед, шумо метавонед сорроро шикаст диҳед ва баъдан қаҳрамон мешавед. чемпионат бо як бозӣ анҷом намеёбад ку. бале ҳамкори мо Парвизи Маҳмадамин пас аз рақобати мазкур бо сармураббиёни дастаҳо суҳбат доштанд. биёед якҷоя суҳбати онҳоро мешунавем, баъд дубора бармегардем. Да, сложная игра для нас получилась. Вообще первые туры, да, у нас так 4 серьезные соперники были. И это на самом деле здорово, потому что от игры к игре все равно разбираем, смотрим, какие у нас есть недочеты. Да, сегодня мы ошибались где-то, но и моменты были забить. Сипар хороший соперник, поэтому с победой их. Можете комментировать итоги несколько последних матчей, когда вы выпустили 5-ю игроку на поле? Ну, 5-го выпустили. У нас до этого еще не было таких моментов, что приходилось разыгрывать лишнего игрока. Ну, не все еще, да, в этом моменте отточено, но будем идти дальше от игры к игре. Хочу поздравить всех наших болельщиков Худжанти. Это действительно была тяжелая победа для нас. Это испытание, которое вот первое, вы правильно сказали, тяжелая игра для нас на выезде с очень сильным соперником, организованным. Поэтому, ну что, по горячим следам что-то тяжело говорить, но победа есть победа. Я думаю, она была добыта не то что достойно, а по делу. Мы видели в последних минутах очень сплоченную команду, вашу команду. Вот несколько слов об последних минутах. Можете комментировать? Очень была напряженная ситуация в поле. Да, это радует, что у нас вот уже сложился такой коллектив. Удалось это сделать, что мы вот действительно как одно целое, да, друг за друга и на поле, и за полем, конечно, не надо, но в всех хороших отношениях. Может быть, это не всегда хорошо, но сегодня было это на руку нам. бо ҳамин тартиб бозиҳои даври чоруми суперлигаи мамлакат ба анҷом расиданд ва пас аз даври чорум дар ҷадвали умумӣ тими Сипари шаҳри Хуҷанд бо 12 хол садрнишин мебошад. Сорокампания бо 10 хол дар мақоми дуюм қарор дорад. Истиқлол пас аз шикаст бо 7 хол дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтааст. Амонат бонк ва клуби марказии варзиши Артиш бо 6 имтиёзӣ дар зинаҳои чорум ва панҷум қарор доранд. Сомон як пирӯзӣ дорад бо 3 хол ва Равшани шаҳри Кӯлоб низ бо як пирӯзӣ дар мақомҳои 6 ва 7 қарор доранд. Дастаи Регар бидуни имтиёз дар тахонаи ҷадвал мавқеъ гирифтааст ва фикр мекунам дастаи Регар дар марҳилаи аввал наметавонад дигар имтиёз ба даст орад, зеро ду ҳарифе на чандон пурқувват барои ин тим маҳз тими клуби марказии варзиш Артиш ва Равшан буд ки аз онҳо мағлуб шуд. хуб бозиҳои дигаре ки ин ҳафта баргузор хоҳанд шуд, ин рақобати дастаҳои Сорокампания бо Амонатбонк, Сипар бо Сомон, Регар бо Истиқлол, Равшан бо клуби марказии варзиш Артиш мебошанд. ба назари шумо кадом аз ин бозиҳо бисёр ҷолиб мешавад ва бозии марказӣ унвон мегирад? бозии марказӣ бешак шуба байни Сорокампания ва Амонатбонк хоҳад буд. ин ҳам як
санҷиши навбатие барои дастаи Пайра Воҳидов. онҳо маз дар ҳамин бозӣ ҳам метавонанд ки хол аз даст диҳанд, валекин бояд талош кунанд ки маз ҳамин камбудии холро нисбати Сипар кам накунанд, зеро Сипар ҳарифи нисбатан сабуктар дорад Сомон, вале Истиқлол бошад маз талхии бохтеро ки чашид дар бозии хонагӣ метавонад ҳамаи қару ғазабро дар майдон болои ҳамун дастаи Регар намояд ва се холро бо шумораи зиёди голҳо ҷуброн карда тавонад. Равшану клуби марказии варзишии Артиш бошанд, метавонанд дар навбати худ дар як бозии баробари хоса нишонданд, вале дар инҷо фикр мекунам ки артишиён андак қавитар ба назар мерасанд. бале ҳамин тавр ҳам ҳаст ва дастаҳои гӯем фаворит дар ин давр метавонанд соҳиби се имтиёзӣ шаванд. ва бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва бинандагони азиз инҷо мерасем ба поёни барномаи шаҳри футзал. то барномаҳои дигар пирӯзу поянда бошед.